Öğlen sakitçi dünyanın Türk'ün küsüretten ehilleti yolun Meraktan çıvastanın ırılan kelbit Ötçen çarmıt, ulu baybıt Amahap üvreyde aksılın körseni dıllar Madut, maymağa, katırıkta eleklerimiz çatara Saka serinin uran kayttığı uruyla ilmit Ürün tümmetin örülaktı körsönün çeğeri bari bikke Parattan kireğin paradı bağlan kaylan her Bükbastar bıçıngnak bıhi adaktak Şirkel bağıştırdak modur edet Öşçedin kamağada uruy boğulunu madutlarga Maduttan modonu sanalak her eşatı biter Kömesi çatıra, kadırgaz kağıdını çatıra, kanal gidiyor. Bari gidiyor ederdi. Dolu var bu çoluğu keybet, Maksim Keneviç'ten bozap süysün sağır ödüller. Bu yılgı bari terehenlerge köfte yaptı kırtlar. Kimdi kömesi çatıra bıt? Bari gidiyor mu? Saman sayın. Kelere ağayak gün kalmadığından ürün düğünler, kömüs düğünler, kere günler ümitlerden edeistin ağırda olan nastırayına haydalı. Kendi şatırı ağırdadır, katılık nihaleyin ağa bağlığa. Nikolay Robertovich Umarov, Kırışçakayın. Katılık nihaleklerin ederi çattara, içeriyecilere, aşırısına organizasyalı açılara. Ambastan egini jitiksinlik abdalimete bege katılık neheleger bugün begini bastan gıcıtı kalbeketiger iti işine abda oldu. Bugün manna elbak ulakan bileşinelerinden tübeler kalbettiler, elini merder kalbettiler, onu bir bazın öydübü, ona barıştığına bıt. Bugün bege Самолосой бричный виден болдар, bu biga saha jono saha serin tomon tuduhamut gerakan kehamutan taran saman sen kalerin bulara turar ulakan ulus putihnaga meripiyatçılarga Respublika hinaga meripiyatçılarga tengah kertamut bigun Samolosumut kapseten sanat istahan bilge büyümü tünü ataradı. Bu yılgı yubileyine ise tuğunan nehe barı bekir bilagat min katıldığım sonra bu yıl Beyha katılıkka bu katılık Beygi Uruku Maksim Kürüş Amosa Papos Kiniger Amastan Respublikatağı Öte Skolada Üleliyaga Otayın ortatuttan Beygi bu çugastı hıtar Madut nehelegin çugas hamay Küldü mali neheleplik içatların gravut Sanna kalektere Bülü bölük uluğun Tügenin tuhanamın manna bugün bağlar Beygi Studiyanlar bıt Koratan gelecek oğullar bu bağlar. Hanımın etemete. Sayın ehege bu. Manna bilemeatin kanyukugudun hatırka tarar bolaktan kelengit bu. Bütçet şkolaklar kelengit ülelengit. Adetten bilemni ületer kıttanlık didde bıhıtından kulubuda. Onun atında ona ulakan üleler bulanlarlar. Manna kelen kıttanlık bu sayını tarardı. Yübleyne sılı tarardı. Kümme. Yüz bulakın üsep. Allah'ta cağıltamanda übün barıdan kaçaktan dururlar. Смысле бар kaçıdan. Olin hayın manda storytellerden net ili gelen kolubura bu Respublika epitem kurduğu bülü nurba somtar üye bülü çatarın gitarı bir mana sayın. Respublika şu beş üyeden halanı tıgar sahanlar odun namuluğun kutuğu neheleklerin çatara ilan sağlanan sahanlar odun narut zeter bitir. Bir mana bir mahun narut modutlar onunla katılıklar. Ayak keminden katılık ulus da Respublika bir продвинутая jakayaptı nüşülüzdaka nelege oldu. Men nabar balut emen mana kapsaga ayak bireme kaldı tuyun bu modukya bulsa bu deneme bu tüyetünü ile yargısta turgurdum.
Так, волейболда 60 кору сағылы бұд. Әр жаңа күбе қатыры бастығы ұмыста қамағатта білімненен. Үдістен Николай Михаил. Ұстанды. 4 метр аптон екен. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Плавно да. Дай да. Саша! Сашу! Gel. Gel. Ini mi maaf itu kan ya? Kiriyor Katar etti. Arkiva. Ravana Baris bölümlener. İşte üçüncü sınıfta Nikolay Mikhail üyedeyiz. Tanar. Tanar. Kavçinika nikente kategorisi tanar. Можно. Василий, Хаматта. Билеген Петербург'я әржонларға түрдіс көріңлері болуға хотыр біременнен түрдіс көріңлері тағы көтігі етіріға сүйректірі. Петербург'я салаян ұйтағындар главный судья Афанасий Михайлович Сапронов. Онда бейфа эстафета болуға. Спокойно. Барбан. Спокойно.
Kita ya Allah tahu temu dia tertarda. Da barda da barda. Kuri dira. Atıp julus. Bacitin üstü tevlur hatta hadi kudavam madaratan. Oh, dere de bir mere diyaktere. Kontigut sta savabyo. Peri hoto dostu de testola tanan. Tagir pamahlar yollar sağda atıp julus. Beröy konustar. Bilenler Google FM kamagatta. Yollar sette olanlı Google FM sette Nikolay Abramov. No. Dere ini kerde Alexander Abramov kamatta baraja. Mehdewe. Oh, dere. Alexander Abramov derkinde. Dere. Sürede bugün Alexander Abramov Dere Marmaras kapite Alexander Abramov kate ikhtiar kamaatalar Masa sürede igna saratonon bahkan doa dan perwasilannya sebagai Romawi dia kerja dan ada. Karena banta dia hidup banta ada orang turun Allah pun ada. Ada bardulah barada. Derajat kemaatan tu aja, oh, tidak. Ya. Jadi terlihat juri harus kepada sebelum sebiji turun. Namanya tulis sebelum terkena. Sekarang terkena rosta zamannya. Jawab bantuan. Belediyeler politik devriminde çoğu olasılıklar. Sürekli belediyeler nere? Ada kolku, nere ada kemaatkalara aharan boldular. Ahardalar. Üstüne girirler. Bir. Kita. Derece Allah'ın yanında da bir de altta olsun. Bu zaten neticede de olabilir. Gururundan Yokuz kadar teknoloji biliyor tutanlar tuvalet Bilenler Alexey Suduka, Katarık. Telepon nonton television di atas kotak ada cat kini rekat. Saya dulu sehingga kirimin yang okudong ustad. Itu Allah. Ada Allah. Ada banda.
О, спокойно батат, геңе. Бие болла. Соғысыңыздар Андрей Мешкин, қамағатта. Дешева. Kana kıtata kadar turutları. Çabardılar. Hadi kırığı kurdu. Toğuz kıtaçı tohkuldu. Komandola barut istiler. Kırığı kurdu sürüklerdi barı bardılar. Bu tühüntü midira hüreller. Behem bunu var evet samay bitih kırığı tühüntü midira sürü olatarga bardı. Hadi kırığı kurdu. Alexander Timothy başlarında geldi. Saşka hep. Ya Alexander Timothy de başlarında geldi. Alexander Timothy de başlarında hatırı başlarında geldi. Oh hadi kedi geldi tendere. Golü kapıcıyla tanımıyor bitmez. Golü kapıyız. Abrava terdik. Abrava terdik. Marmaras kap. Behis. Nagurada baltas terakıtat. Saskacak. Federa kategori. Tulla bakın. Fedot. Levit çatırpıttı. Köz kırstak indiler. O kurduk kılımlıktan Slavastır Kalıskaya, kömrünlükten Vasa Kutuka. Kadınları İktiğinde temizden köründe oğlattır. Slavastır Kalıskaya medalikten doğanlar basman. Hatta kını kırıla açıda Vasa Kutuka suçlu öğrettiler beğendikte dembilevet. Respublika Van'da dalne Vostok'un sıra kardı kaman. Rusya prizora. İngilizler Vasa Kutuka dostları tuttuğuna kaçıyor bu oğluk Amerika. Dostluklara Rov'dan vafatı 1 minüte boğuldu. Dostlarlar 5 minüte dostlarlar. Şöyle yapacaklar. Değerli bu olatlar dostların değerli yeterken kırdık. Vasa Kutuka üniversitede temanlıktan eder. Keskilla oğlatlar dağını beni üçü kırılacak ulakan ovaylara dağını girende bıraktarım vurulan kırdıkları hatta bıraktarım kıtağını çöktü de kastalatın bastıkı mesta suban tasuda tohtumette ovada. Как активность? Сегодня активность, то, что вот терапия не делала. Тоғонтан үйе килияқтар анядыронлар білімнелер Варламов Константин Қатыңари.
Bu istirkalaşkaytlar diyerekten bu oğlaklar ağların hemliye beğenmekti gelmeyecek. Barısı aktivnek. Kendileri kuturu bulu. Тестовтера ровно лопати измените волла, тестовтер пока тугудан орталиктер. Şimdi develeri terentler, tezgeni karaku kurdu da tembala olanlar onun da kalbar diyesin, sağ diyesin da kalbar kaçı studi bir suya tuttu bunları bildire de bıraktı bakılmakta. Onun da olanlar bilsenler, o yüzünden terentler, o günama birime kadar. Bireme küpet, bireme para der. Televizyonda tuğla ortamat tübelte adir ama yüzde parajayla verirler. Başık sağına. Kırgıtlar bizi de öğrenmene. Aydan'a o kıraçılar var. Ne var bakayım. Mehmet bitenerer. Arroğlu tustu bitire vapati bir minute Allah. Getiriyor mu da kendi? Bir minute adir bardığız. Escuchan. Kudrin Igor Amarakta. İkiz Pamos. Nereden? Bilenler Yagavlev Ivan. Partizan. Anton bilenler Evgeny Ionov. Türbe! Bir gün Allah. Sağına. Olsa bile Allah. Başlayın! İki. Bir. Bravo. Şimdi iyi diler. Kuzma çiftçek, otan tustuna araçları bir merkez emniyet. Bizim hoş partiyonlar şkolatı öderekteler. Respublika tünneleri hastata gülyastı büyüğüne ona prizöre. Bu kalene hastanın udumlaktı derektenenler. Sürda hasta yakınada. Hastaga Respublika tünneleri var bu kita ihtiyatı Allah. Bağlas hastaya baranı. Tak, engellerler. Bunu şabigo. Biz meselemide hatta fazil temeli bir beyan terk edebiliriz. Arasıya kılık tustu pasportu pastara. Ve helis tokundenin rastgele işte vadin temele madut. Doktor tustuğunun adına bir hayır. Türkler ki benim yönetmenler otluğa sordukta ve demanda çalkak tustuğunu kadar bir de benim o taraftan master spor master'a Anatoly Kulaskov Ugul Sandak Kıraktayları çempiyonları onu prizörlere maska bu kalelemi haftayga şundan da tuştan opıtırdan yakaladı. O sabirinde de bu master service ama yubileyinde Spartakiyada'dan Avustralya'da çempiyonat var ki Ya itu orang. Terus. Betul. Ya bu manda da biraz tehir ağırdı. Tersubutlara rağmen eminiydim valla. Bu Dimitri Petuhov'ten Ultan'dan turiste o. Rakip ettiler. Derem Gamakov bir terekkilerine
Endegana kalabra tostuklar 5 minutega tugudağın oğursavat tübettelerge Dimitri Petukhov koyula tahtar. İlyamizin primusuzluğu var. Nereler? Ya tutuştu, tutuatın, tutuştu. Dimitri Petukhov, demin sünnedir o. Bir kere amardan bu içinde boğalı kırım boğalı. Üstü butları roğulan kopkurdu 2 minüte oldu. Oskolu otu, eder sabahda yönetir, bir sabahda tarbakka batır eder keskinde ol. Gördüğüsü, hatta 2 minüte volüstü hükümdenden hırraçı kaykını edipten Dimitri Petukhov. Neydi? Asıl tustular battalı kargıklı pula hatta kudu dağcıktan 2 çabal 2 tuğsa karıya tühtür buduğundan boğalatları hüddülerine köpüp bütün Vanna dete bidigin dağına sağlı bakka kiren detelle haddati Vadim temenef kurduk ki hadi utarı kiren dete tastan tustalar Kede otarılı açtı da arayan boğla Emi oğuz partines kolatın itillerci de Tak, Rustam Rasulullah'da bunların elleri halkına kalbide namla bunların namla bayılıdı korakka kiraller adı verirler tak ini ada storit tua tanda kainnya familia biya tak waktu takna ada storit cuma tu Uzbekistan Neden Türkiye'nin ne sürüyorlar daha çok doğru. Onu dedi arayan bu kadar tutukluklara 1 minüte oldu. Hatta kondursunlu tustunu. Dedi arayan Müslüman kurutlar dağılıp ve battı. Dedi bu pasta bizimle saklı tekrar Devletten de Kırgızlar uçuydu bu volada belirti. Kılbaş karakterine kadar bir Rustam Arastolov. Ağırlılar İvan Yakovlev Partizan, Evgeni Ivanov Nam. Jadi cuy, tetap pertanyaan itu bir itu takkannya, kalau Anatolia kalau kemudian dari kepala beliau terpenuh Dimitri Petukhov, ini bir ketpindah untuk takut dengan ini diskusi. Tujuh wallah, Rustam Rasulullah, Aryan Bogolova, Atar Abad Kebetulan, Allah lihat ada. Itu Adik petukutan, Rasta halkın edildi, Rustam Rasulullah. Badal da bir müdahale bitirirmesi olur. Itu pasti ke cukup var, iki abalnya perjalanan Torah Ini anak khotbah pawala Allah. Dengan kita bidar ke betul wala bila nari teman aja. Terkasi tak selesai. Ada jadi serkala sekata kutu kap ke bahas wakala. Ikat Torah hal. Ikut cuma waktu. Dengan bidar maka betul wala bantu usi terkasi tak selesai. Ini dia wajib teman. Artinya kalau tutupan portu master awalnya itu kotari Grigoriev. Oh, beda atakta konten kita das. Tapi hidden daya udah. Ada karena baru soalnya. Burus itu takti ada burus itu takkan orang itu dia bukan dia orang. Nite tekte ömünden rastgele tekte. İvan Yakovlev Rasulullah. Bak.
Ini kurang kuduk Dimitri Petukov UED. Beliau dia tak takut dengan aturan buat kemudian asturan tak sebutkan zikir dia satu student tujuh itu kerasnya perintah zikir atau tahu tu tahu kawal kerja area muskulat dia betul dia tu Rustam Rasulullah kekiraan lah Rustam Rasulullah atau keseluruhan dan perdu tu ada tahu tu itu itu ada kaki betul Rasulullah tak jadi terus utara roh ni 20 minit boleh Dimitri Petukov urusan stumulutahan lah. Jadi UED buat biris kelas kita otak bola Rustam Rasulullah tu dia kurang kabar dia pun tu dia na pasti kubus Usul dan sekolah ta wajib kebaya sekolah ta jebebe bilir baru walalar otte dikti jual ustaz dia kenal buat pergi keminitnya rasanya desa Dimitri Petukov dia tahu kan pembantu tu Sport'un master'a Vadim Tevelep Vonna Von biris klanına tite Ulusaldan tumuluttan terütten Dimitri Petukov Doksudu dostlarına karşı kayın Petukov ketat Suara orang dia. Oh, enggak. Ada kata tu tahu itu. Kira tak terbiasa. İmtihanatın buldar kurahtahi onun biremeleri 10 minute. Siapa tu? Oh, terima Itu semua kata tabi'in. Dia tekundanan raskayana desta Vadim Tevelep Valla haftada tutu haftalida çempiyonatını bundan dostu dostlarla spor devletler atırtan yardım edin dedi hayır. Bana haftada tutu bitirdi de bastır. Çempiyonların masmakale absoluta çempiyon küsterde herken 2004 yıllar absoluta çempiyonun Respublika bıyılgı 2 prizörün Россия призерун ваннаву намнават педколлеж преподавателя Анатолий Гладков жинна сахавола жабилин карарына сахаволаттарын ханнавари Kaba jala köyüne Geçilerin Atır kötten istebet bilebet terebet kolumuna ecer xiyolakta giderler sahalar bir sahan üttükte arı sahıl kannak boğalar onunca bileyini hekamanna taksiyaga arı sahıl kannak sahavola Anatoliy Gladkov kini siye baya bilenmeler ikkihinen Türkiye'nin evet Oluqtaqtar ikkiyen tuttuğutun namılığın bir çoğu spasimenin Alexey Kutukov'u yürü Kutukov'sun Küskütün okudun, beyat okuduğun bilaktan, uçağı kenece Anatoliy Gladkov'a sürdük, küstük, utarsıyla oru, denge kirsiyağa. Kala volta taksan Türkiye'ye. Alexey Kutukov'cağın bu beyata bu ilgi saha der. Onda bu bahasta en kök mundukun havalıkta. Alexey Kutukov Respublikaga Musa niyetigar bu. Musa niyetigen sürdük, garakan bu manda küsere bodak sattamanda mındırıy. Садовол чувства, то партакилер это комплексное упражнение, камсаны онна дене республика 2 голлах чемпиона. Үрүн көлгө ванна кебейге баран республика 2 голлах чемпиона. Адына келген Алексей Кутукова, Сахачулу болон. Телесисе.
öte dağarı olurdular. Levayattırdan etken tenler bu yahanlara min sanavar aravar avulu hep Anatoliya yahını settoğun ağıvan ondan Kutukov Alexey yahına heptoğun bir settoğun top kireler. Hep Anatoliya bu liyeti şöyle hotları bir doğata kine kıratık sallar bağlar oğluttan meyne kinenlik hatta çöte bak. Kıraşılar şöyle kırın. Jara Alexey Giller, Anatoliy Giller, Jara Evgeny Ivanov evlilik yutan bana dolar. Kıraşılar xandalar gidiyor hata verin. Otur bitirelim xayın. Jara Otur tuttular. Bilin tenge diyoktara vanaca kirsen kırtıraktara. Böçün manna oynuyor. Allah'a gireyim aksıyor. Mastoston söp manna. Oydu. Kıhtiyen kıh. Kıhtiyen 1-0 Anatoliy Gladkov. Evi Oğtağıqtar ve spasimenler Alexey'ge site üyel cebatıgı tepti. Öyle kene koyatların kapasitesini arttın. İlk tüymek taka 1-0'ga Anatoliy Gladkov tahtıyor. O tarbit tevistenge çikke çite bilen baran olurlar. Alexey Kutuka var iyi çepçiki yahına öyle kendisi starka bahtıran kemer. Tutta. O 1-0'ga. Ardılan geliyor Alexey Kutuka ve Össü Ardılan Anatoliy Gladkov. 1-0'ga 2 minuta senyanar. Ona tapne çiğmi. Koluvara en bir sırmaya çiğim barangan. Ne çillen barangan. Midede çilevadak yenette ştangas takanı en arduğun kenitten 10 kilo buluğa. O atamin bir sırmaya çillen barangan o kenitten küyüme biller 10 kileden. Geçikevin, ağurabın, doğru götövün. Minisi beğen tutsana mıhtı beya sanat beyatir bulacı. Hep diye. Ondan bravo tuheter buldağa koluvara. Mastarda heyeceğim bu kaptağın turar. Kırın ağata tebilik masken. Hep arastaya hita bu kituluktan 2 metre. O 2 metreye gelen tuğu bara kadar könül. Oğun, sık, hep atakkanar arama. Patkov tuğu Evgeny Siftev tuğu. Oğda. Küsten. Evgeny Ivanov. Anatoliy. Bugün ispidam suyunda çiftliğinden dolla. Evgeny Ivanov. Ardılar bakayın. Master'da yeteceğim manlık ağın bağlar tüyüdlen pülümek onun beyi naha onu kisvepet barıta konkret navanda çatka kılgas bolar. İstilleri gel. Sürüyorlar. Etraftarga durdular. Biri de açadın. Estafiyet biri de aç. Bilmeye. Böyle gidiyor şiirdiler yaktarlar basınız kafamda. Sistemler sistemeye bastığı da aparta. Bastığı da aparta bana şiirin karıda binen ikis. İkisi de kaçırılmasa boğullar. İkisi de şiirin. Bastığı ne? Demek ki var. Derekrayevay kamatta finişke vardı. Sargıllada Nazarova. Kamatta. Sargıllada Nazarova finiş kamatta. İkiz bolup kamanda demek tanrı. İkiz bolup yeni kamanda. Внимание! Zara ikiz bunu yaktanlarga tüyüldüler. Katıları inap. Katırıklar. Tek. İkiz öyle kuzavatlar, kırgıtlar. Sivatın komandada. Pakistan her. Finişke adam komandadan kırgıtlar, yaktanlarım.
Хатыры. Внимание! Раскидем барабан. Спортсменнеран. Икки тыгынча алтасыл сайын спартакиада кыйылага камагаттан элеген командатан. Иккинен намсилотун спортсменнеран. Үедей күстә командатан. Бастакы комустагы жогурдак спортсменнеран. Партизан Никольская Сомогула командатан. Икки тыгынча алтасыл сайын спартакиада иккис местеле катын ары граф береге кыгыл деревне спортсменнеран. Үч күннәк спартакиада түлгетин кайыттыра Мосав төрөбүтө сүйс 10 сылыгар анынан кини төрөбүт төрүт төлбетигер кадырык нехелегер ыдылыннан. Күрәктәһини тәриян ыталлар Намулуа муниципальный тәрилли улус жалтатын физкультурага, спортка, салата
Катырык нехелеге муниципальный терилли бағылыға муниципальный терилли. Спартакиада спонсордарының спонсора ООО «Крадет» директора Иван Егорович Истапьев. По лыжным гонкам начальник методист спорта управления образования Шелковникова Клавдия Михайловна. Бойыла командалары наградаларда кыттыналар республикага ытылуу мисс Саха Якутия конкурс кыттылага вице-мисс Амоса Багнаны катыр орто школа түлөрүнөчүдө Виолетта Куличкина. Метров среди мужчин с результатом 4 минуты 52 секунды. За третье место награждается Охловков Аркадий, село Хатырык. Мужчин награждается Михайлов Юрий, село Хатынары, с результатом 4 минуты 45 секунд. И за первое место награждается с результатом 4 минуты 39 секунды Оклопков Василий, член команды села Первый Хомустак. Чемпионы и призеры, пожалуйста, Турганнык Тасанихин. Награждение очень много. Чемпионы и призеры, Турганнык Тасанихин. Кыйылақтарға урон айқау! Велигонтова Екатерина, член команды села Намсы. За второе место с результатом 12:48 награждается Семенова Сартана, член команды села Хатынары. За первое место награждается с результатом 12:23 Гоголева Надежда, село Хамагатта. Мужчин с результатом 15:12. За третье место награждается Михайлов Юрий, член команды муниципального образования Хатынарынский. За второе место награждается с результатом 14:44 Бурнашов Андрей, член команды муниципального образования Ленский наслед. И за первое место награждается с результатом 14:31 Охлопков Василий, член команды муниципального образования Первый Хомустовский наслед. Чемпионы призеры Турганнык Бахаусы Тасанихин. Среди ветеранов с результатом 4:53 награждается Винокурова Светлана, член команды муниципального образования Хатырык.
второе место с результатом 4:40 награждается Захарова Анна, член команды села Хамагатта. И за первое место награждается Флегонтова Екатерина, член команды муниципального образования Ленский наслед с результатом 4 минуты 13 секунд. И за третье место награждается Новгородов на дистанции 3000 метров среди ветеранов с результатом 12:18. За третье место награждается Новгородов Александр, член команды села Юдейсы. За второе место с результатом 11:26 награждается Оклопков Афанасий, член команды села Первый Хомустах. И за первое место награждается Бурнашов Андрей с результатом 10:28, член команды муниципального образования Ленский наслед. Раз. Награда Теркиребит. На эстафете 4 по 100 метров среди женщин за третье место награждается команда села Намцы. Нам команда дигар уруй айкал болоктон. За второе место награждается сборная команда Катынарынского наслега. И за первое место награждается команда Хамагаттинского наслега. Хамагатта команда тигара уруя кал. Команда села Первый Хомустах. За второе место награждается сборная команда муниципального образования Моленский наслед. И за первое место награждается сборная команда села Хамагатта.
Награждается сборная команда села Катанары, занявшая 3-е место по легкой атлетике. На спартакиадах на Кубок депутатов Областного совета и на призы депутатов Госсобрания Тюмени Республики Саха-Якутия, посвященной 110-летию Максима Кировича Аммосова. За 2-е место награждается сборная команда села Хамагатта. И за 1-е место команда муниципального образования Ленский наслед. По якутским национальным прыжкам Крым за 3-е место награждается среди мужчин с результатом 35-87 Диадоров Иван, Ленский наслед. За 2-е место награждается с результатом 36-70 Гоголь Абдулустан, член команды села Хамагатта. Главный судья по национальным прыжкам Гоголев Алексей Алексеевич, ветеран спорта, учитель легкой атлетики. И за 1-е место награждается Колесов Семен, член команды 1-й Хомустах с результатом 37-66. Büyükbastары Bunçinnağı mülcübü Böğülörge Uruya yıkal bolluğunu İstin eğerden 90 ötüstüha Место награждается с результатом 30-76 член команды 1-й Хомустах Колесов Семен. За 2-е место с результатом 31-12 награждается Кементинов Николай, член команды села Хатурык. И за 1-е место награждается Гоголь Абдулустан, член команды села Хамагатта с результатом 32-82. Oyundan ıtınatlanmadı sportmenlerga Uruya yıkal bolluğun Национальные прыжки Колым среди ветеранов с результатом 17-54 за 3-е место награждается Терехов Вячеслав, член команды села Мадут. За 2-е место с результатом 19-08 награждается Овчинников Иннокентий, член команды села Хатанары. За 1-е место награждается
С результатом 19-63 Сивцев Василий, член команды села Хамагатта. Кыйга жулурдах спортсменлерга уруй айкал. За второе место с результатом 18-70 награждается Телехов Вячеслав, член команды села Мадут. И за первое место награждается с результатом 19-53 Сивцев Василий, член команды села Хамагатта. Bütpastары былчыңнағы бүлжі бөғілер бүтігер істің ағар дебіт интірер дебіт. По сумме троеборья 102-58. За второе место в сумме троеборья награждается член команды села Хамагатта Гоголев Юлустан с результатом 103-57. И за первое место награждается в сумме троеборья с результатом 104-02 Колесов Семен, член команды села Первый Комустак. Кыйга жулурдах спортсменлерга уруй, уруй, уруй. Өсі төгілі дыз 90 тығынан ағарделен кебе қайын. Вячеслав, член команды села Мадут с результатом 54-52. За второе место награждается Овчинников Иннокентий, член команды села Хатынары с результатом 54-93. И за первое место награждается Сивцев Василий с результатом 58-34. Кыйга жулурдах спортсменлерга ура! Награждается сборная команда села Мадут по якутским национальным прыжкам. За второе место награждается сборная команда села Хатырых. И за первое место награждается сборная команда села Хамагатта. Кыйга жулурдах командаларга өсі төгілі дейістен әғарды болуқтын. Ура! Руслан, 70 раз, член команды села Намсы.
60 метров 6 сантиметров. За третье место награждается Голиков Александр, член команды села Идейсы. За второе место награждается с результатом 70 метров 20 сантиметров член команды села Тюбе Сивцев Борис. И за первое место награждается Тимофеев Александр, член команды села Хатырык, с результатом 81-50 сантиметров. Kıyılaq ürdük adın ılbıt sportsmenler butigары. Eğer de boluqtun, 30-90 tığınanı bu köy bıt sportsmenleri eğer dilen gibi hekayen. Ura! Tammadı mülcü bağlar bütünü, sütügül eğer deli hekayen. Раз. Tuz vaqtırdı. Qadırık. Kamagatta komandaları gar. Sütügül istinyat debidindir debit. Ura! По гиревому спорту весовой категории 60 килограмм за третье место награждается Гаврилиев Алексей, член команды села Идейси. За второе место награждается Герасимов Сергей, член команды села Первый Хомустах. Дмитрий, член команды села Хамагатта. Награждение вручает главный судья по гиревому спорту Иванов Павел Гаврильевич, директор Дома спорта села Хамагатта, чемпион республики 2007 года по гиревому спорту. Koyundan kanattan madı bilci bağlar bütünü sütügül eğer deli hekayen. Спортная команда Хатанары. За второе место награждается сборная команда Первого Хомустахского наследия. Легкой атлетикаға алта көрінге алта менеді ұлбыт Семенова Сарданаға Қатынырын әлеген муниципальный тәрілден жағалтатын депутаттарын советін атырыттан бірігі тұттырар Қатынырын әлеген бағылыға Слепцов Юрий Накентьевич. Чемпион мастарды өтерітілінна. Манна бейге күштәқ мастарды ачылыр бұд. Атардығаны бейге ұлыспұт екітігінші сәтті сылын. Абсолютная чемпионаны аттанар Евгений Иванов. Ленская нәхіле командата. Вадим Семенов беги
Афанасий Михайлович Сафроновка. Депутаттарын советінің председателі Байшав Николай Никитичка. Күнді бегі бірді жолақтан бұд. Бұл ұлыстағы спартакиада күттілақтара көрәшчілер бар жомуд. Спартакиада сетігілақтық, онық, күқтіқтік бар бұтынан егіне барығытын итетік, іштіңдік, ұлыс мұспаны тәрелейтін жалықтатын онына депутаттарын аттырықтан итетіңдік, іштіңдік әғадделебет. Онна бұл бүгінгі көйігіт егіне иннеке ұлағатияр ұлақ құтығар спортивный активнаскетігар өсші саңаттан саңа көрі көдділілері беректірі дейін әрілбітін білдірі. Етінетен тұран мен бұл ұлы спортивный чәрдегідден үлетігер бәйлерін, сыраларын, күштерін, оқтарын, бағаларын, онна жүлұрдарын, өрітін көддірір беге активистер бітігер Улус мұнияған бачетный грамотетін тұттарар бөн көңілі. Sıcayda sıcayda oto Yüreğe yıllarda Göksal ismini Ağlada Күтігіннен білен тұрар бұл өз күніне ақсындылғанна құрықты хейттен жон спортсменнер сылаян, елерін ақтан еті үгіз кеге нағыралдарын ұлақсуат баран қалылар дегенен бұл опсай месте инекі білдерілі біде ол оддық бұл өт олды болары бүгін манна мұстанылар бар бары спортсменнері спорды тапта атчылары Қатырық нәхелеген олықты ақтырын, қатырық нәхелеген бағылыған Николай Робертовы. Бұл ұлыған сайыңы бәйгі ұлығы әбет Максим Тирайша Мосав сүйеттер әбеті сүй соңсылар анылда спорттеке ады сетегелі ақты бар бұтынан ел түмен мұнияғын депутаттарын председателін аттыр тететестегістің әғаддәл емет. Бұл күрәқтігі әйел білу қоратығырытылар манчары ойнуларын программа тығыр сөптігінерілден тәрелден хүдді өттіктірәні ақтық ұлыс спорты тәрияшчілері бары отдел Ядрихинской Семен Барукович Ванна был главный судья Иннокентий Васильевич Колпашников,
Онтан атын бары общественный активисттер, ветераннар сетилактик терен үпкеттен бейастына бөт. Бей бүгін Василий Николаевичтың аяқа етістің артын тиреддебет бейгі республикалық государственный мұнияған елтімен председателі бейгі үйінен сайтан ер кәскеллях салаячы өттөпеп Нургун Семенович атыттан елтімен Бойеги округтан төдөн бирис нөмірдәк Орталияната округтан депутата Урмянцев Николай Никентьевич атыттан Онна бейгі улус мұнуттан төрітті Жокусва Кораттан депутаттар Гаврилев Александр Иванович баға кені бәйтігілі манна үйілі ахыға егіне қардалян тұрар. Онна бейгі әме кен тұттар депутатпыд Эрнест Борисович Березкін аттырыттан бітістің ардыны тірердебет. Онна бұл юбилейдақ, аммостық юбилейдақ, онна Сахар Республиката Россия государствотын составы әркелбіді 375 сыл юбилейдақ сылға намылуын жаны төхеді айылға ұштықтыдан, әрқаттыдан енігер үлі қомнас бар көріңнерігер үйераққа общественный лоққа биллер көстер сетейлердақ бараны әркеттен астаналарын тірердебет. Әйеқа үстедағаны ендекетін жоллақ, сұрғылақ олығы бағаралар. Онна бейі бүгін өрен көтен тұран намылуын баралықта ақтырғар. Онна әйеқа спортсменлерге тірердетебет. Бейгі депутатпыд Сахар Республикатын государственный мұнияған президент Нургун Семенович Тимофеев Россия общественный олимпиадын 2006-2007 Россия баштың спикера ден премия лауреаты болбутынан туғынан аяқы тірердебіт. Онна бұл кені сетейті бұл бейі намылуын баралықта ақтыра, сетейтігер бейгі намылуын алықта ақтыра, намылуын бұйвардайшылара, бары күттігастақпыт, кені бейі қоластағыппыт, талбыппыт, кені үлетігер қамнағар бейі өйевіл болабыт, поддержкалыбыт. Онан әйгі бара қытыттан кені білен Санкт-Петербург ол премиятын лагер онан манан болдық бұға салғыннан әйгі бара қытыттан намылуын баралықта ақтырна атыттан Нургун Семеновичке ағавырдабетін үйді қайын. Ура! Яванна білген бейгі елтімен депутаттарын перестерін тұқтар яқпыд, оны көйлақтыры білдерігі Никита Васильевич Колпашников. Намылуын администрациятын депутаттарын аттарыттан, он общественный адаттан бейгі ұлыспыд депутаттарғар бұл спорду поддержкалан бейгіні күтті күнутын білге бәлерін ең мақтат сұрғы тұттыра бұдың көңіллән Нургун Семенович Тимофеевка. Оны тұттыра бұдың көңіллән Николай Христофорович Гороховка Нургун Семеновичке тердеген. Николай Иннокентьевич Румянцевка. Бұдың көңіллән Василий Николаевичка. Көңіллән түтігер. Оны Александр Иванович Гаврилевка. Оны мен тұттырар бұдың көңіллән кені қат еддектіреді. Оны маңның мақтал сұруғы тұттырар бұдың көңіллән бұл спартакиаданы тәрейсен, салайсан үппіт қатырық нәйлеген бағылғар Николай Робертович Уваровка.